Rainbow Channel clear to te in Zavayan Chibaivek Ule. Nepal Ramria China Ramdep District Pasarilai China in Lak Atumnia News Agency Krang Ten Anpuan Zarchu Nepal Sarkarin Apom Lawa Adiklawaniti Anpuang Nin NDTV Chuan Antarlang Ani Nizan Lama kan video Nunung Berakhan China Deplam Nepal Ramchung District Pasarilai China Hian Obbe Tumin Ma Ala Sipaipo Adalud Nual Aniti Karontar lang toa Mase NDTV Atarlan Danin Nepal Sarkar Chuan Khathuthar Kha Natakin Andaw Dala Annol Aniti Antarlanga Nepal Prime Minister KP Sharma Olile Asarkar Tha Tichakturin Ramriale Munfrang Franga China Sipaitahi Nepal Sarkar Remti Nain Anlawlut Zokaniti Nepal Sarkar Chuan Apuang Ani A9 News Agency Chuan Danbo Chiain Nepal Ramrichung Lama China Sipaitahi Anluta He report hi Nepal Survey Department of Agriculture Ministry Ne Natranga Andon Aniti Antarlang Bethungbok Nepal Sarkar Lam Hian June Thakhan He Thu hi Nepal newspaper Pakhata Chua Anitoa Mase Thudiklo Ania Wangin Thudiklo Anchua Wangin Ngaidam Dila Thupo Anchua Tirleto Aniti Ansoya Nepal Foreign Ministry Chuan He Chanchin Tharhi Ministry of Agriculture and Livestock Development in Anmudan Ania Mase Nepal Sarkar Chuan Thudik Jok Ashiat Tirtoa Tin Nepal Thunaina Ramchunga Engram Sipaima Anlawlut Lawa Anram Chinchu Him Takin Nepal Hian Anda Aniti Anpuang Niin NDTV Chuan Antarlang Ani Kumsang Khajakua Somruk Pakhata Khan Boundary Treaty Hi China Nen Hian Unsigned Toa Kha Treaty Pel Khan Chetna Engma Aumlauti Anpuang Bok Haibaka Hian Nepal Sarkar Hian Anthuchua Hian Thil Sensitive Lutuk Ania Hetiang News Hichuan Ahong Thai Sarkar Official Te Zot Chiang Masato Se Andu Thu Media Lam Tepo Ancha Rampani Te In Trian Thadna Tichevek Thai Thil Ania Wangin Tunhua Chuan News Agency Te Film Khurto Se Andu Thu Antarlang Bok Ani Mase ANI Hian Nepal Ram Hian Official Ati Hi Engchin Nge Ati Anzot Leta Anram Sarkar Nuya Department Lian Tak Bakhat Nen Atranga Andon Ani Thu Antarlang Non Vele Bok Thu Asai Sadew Nuay Maya NDTV in Anthutarlan Hi Comment Lama Mitren Khatchuan Nepal Prime Minister Hi Andrin Hel Thu Ansoya Nepal Mipui Rilru Athen Sanganga Chuminua Chuan Rampo Athen Sangang Antia Nepal Sarkar Hian Hetiang Hian Soima Se Satellite Thalak Tahi Engtin Nge Dot Ani Thaiti Zona Aumboka Satellite Thalak Atrangin Chiang Takin Nepal Ramchunga China PLA Tahi Anom Aniti Alang Niin Ansoibok Mase Satellite Thalak Hi Paitir Anitonge Kazong Muzau Mailova Karontar Lang Thailau Ani Voin August ni Somni Pali Chomadar Somvel Khan India Force Statue Bordara China Nena Buena Chingfel Turin Buat Saifel Aniti News 18 Chuan Antarlanga India Chief of Defence Staff General Bipin Rawat Chuan India Hian Du Thantur Pakhat Chau Kannaita Border Buena Hi Military Thachakna Manga Dancha Anidonti Apuanga Ladaka People Liberation Army Tepo Line of Actual Control Atangin India Saita Anlawlut Luile Ani Chuan Sipai Chakna Manga No Chua Anyang Ati Diplomatic Levela in Biagnale Army Te in Biagna Zongjong Chu Afel Veka Wangin Du Thantur Option Dang Kannei Tolo Ani Ati Line of Actual Control Hian Borok Monom Taka in Nukir Ani Thainan India Chuan Ma Alanasa Lea Status quo kan bay se zongjong po a hlo chama military action bak thantur dang minpek tak lo awangin chu kan than hangai ta ni atia Defense Minister Rajnath Singh le
National Security Advisor Ajit Doval te point an thei topin in remna aom thei nan ma an la ma se China hian heng malak na zong hi lo chamna achan tir veka chu wangin in dona ma chon turin kanin buat saya kong eng kima kanin paito ani hatibok in biak na voi tam tak China ne na kan nei to te thirlet ania China hian in nu do ton na lam hoi soina reng renga ngun thluk le ursun takin in biak na kalpui an du lawa an ngai thaliam mai maya ti hlotling turin in tiam ma se antum tak tak lova line of actual control mun then khata le ladaka pressure na tak min pek reng fo hawangin ni za chuang hetianga in ep hi kania chu wangin China laka hian thua in biak na hun atopa sipai chakna manga in beiturin engkim peifel ania India military zongjong te khuwa khirna po open ngal ania tin apuang bok hei baka hian news 18 hian antarlan zeldanin India hian ladaka chau nilovin line of actual control muntina China People Liberation Army te hian dan pakhat po anbot siatemo buaina an siamani chuan India in adonson dan turchu alien viau to donin antar langa India hian China laka hian indona apuang chu alani em lawa ma se ral thuam le sipai engchi po man aphal saka wangin indona ma chon turin an in peita ti na ania China hian amma angkhan line of actual controller India side lama patrolling anron nei le ani chuan indona chu achuak ngal to don niin antar lang bok tarlan danin India hian thlasik khowot nuaya man turbi ka siam ral thuam le bomte line of actual controller hian athon lu trau to boka ladaka hian thlasik boruak ain tran chhotrepa -25 degree centigrade vela vot anitlang puithina hetiang khowota po puak zungjung thei turchi ral thuam chi hrang India hian achek lu trau to aniti antarang bok India Chief of Defence Staff thu chuak hi thupuan satlia anilawa India sarkar hian China laka indona apuang tluk deuh thonin ngai ania indona ma chon thei ngai turin India lam hi anin ngaya vado masatura thupek anilona in pen khatpo India side lama ke anron pen lutani chuan India Army te silai chu silai mu phu chuak ngal turin thupek ania China nena indona hi India hian achau hle niin antarlang ani ma se China hi achet ngam ringlo antam hle thung muntina Ebron ania chuti rol chuan athak takin asipai ta hi ramria hian India side lama aron tirlut le ani chuan thisen aluang zai zui to dona ramchung muntina thisen aluanga China hian missile tam tak India ramchunga aron kalu hre anring lawa chutiang bokin Pakistan hian India laka ral thuam mantur thale tunlai berber an nei thu an puang ve boka Pakistan hi aron cheve bok turarin ania ma se India missile te hian Pakistan le China chiadna rap thak tak khen thei tur hlawm tham takatam aredi vekto bok nin soi ani bok he thu puan hi National Security Advisor Ajit Doval le US Secretary of State Mike Pompeo te hun rei tak anin biak nu loka puan ani nin National News Agency Trend Khatten antar lang bok ani heti lai hian Business Today chuan voin chun darsom pakhadrik madeu khan North Korea President Kim Jong Un chu ni khokhelovin awmek aniti anron ta langa he thu hi The Korea Herald nena anpuang aniti antar lang ani Kim Jong Un hi tun nai chowa hian akhisel na lam that lona awangin athi emmi ti te ngai that lona awm deu pho to Business Today hian antarlan danin Kim Jong Un hi ni khokhelova awm takreng awangin afarnu Kim Yo Jong chuan ai oin thunei na alalai lokri aniti antar langa har satna om thei eng emwa Kim Yo Jong hi North Korea President Launito Kim Dae Jung chuan apui ri boka reporter alan dan chuan koma anti mai ni khokhelovin hunrei tak
Kim Jong Un hi aoma wangin amun ruak hi lua kha lova aom reng hi thralawa hriat ania anget nilo enge mochenatan Kim Yo Jong hi au ai wa ro relna thunei na nei turin ruat ania Kim Jong Un hi athi nia report tam tak oma se athi chu ala thilova ni kho khelova aom nairo arai deu tonin antarlang tin Kim Jong Un hi athi ani lo chuan athi ma a president ni na hi danang taka midang kuta angheta hlan hi North Korea dana arem lo awangin afarnu hi awai o chunjam tu tur nima se anghet lovin ani na hi pekri ani nin tarlan ani bok tin thakalta vela Kim Jong Un aladam nioma mipuin an ngai thainana thalak le athu soite media lama phauchua zongjong te pokha alem le ahun miltur anga siam danglam vek ani ti tarlan ani boka heng tahi China news outlet thenkhat atranga andon ani tin South Korea Seoul spy agency chuan adikani ti annem het boka North Korea lawmaker ta chuan Kim Jong Un hian Adam Lai Khan ama puitu le amirin ngam tak tak ta hena athi nuwa ai o turin afarnu Kim Yo Jong hi arwata ti chuan au ai o tur hian set up chhozelin thunei na pum hlum pek lanilo ma se North Korea president atan ruat nge angkluk ani towa Kim Jong Un hi athi ani chuan ai o turin afarnu hi nem nge zui ngal ani anga thunei na pum hlum pek ani don niin an soibok tarlan danin thatlem te kalta alunglam thatlona awanga zai ani nu khan Kim Jong Un hian thatlam apan theilowa fertilizer factory honna nei anga athalak thedar ani lai po khan natna khuma amureng to zoka thatlolam apan chhozel awangin ni kho khelwa aom na po hi arei towa rorel na abuaya North Korea in ma ason zel na tur kong tam taka harsat na aom ta ka wangin afarnu athi nuwa ai o tura adu Kim Yo Jong hi North Korea president lailo katan ruat anita ani tin tarlan ani tichuan soitak angkhian Kim Jong Un hi Adam chuak zotalo ani chuan ruat nge ani don niin tarlan ania Kim Jong Un ai hian henu hi anok sakin rin ania Kim Jong Un malak na tam tak US laka nuclear manga vaukhana apek thin zongjong te pokha ama thuron anga Kim Jong Un hian ati vek niin soi ania Korean Interrelation Office building bomb dar tura thupetu pokha Kim Yo Jong tho hi nin soi ani ahmel en hi chuan nula mel thale fel tak angmai ania mase pasal anei to ti kha lo hre photila tin ahmel en ai hian adu ruma Kim Jong Un advisor ani chung zongjong point athuron tam tak hi aro rum thin em awangin Kim Jong Un hian anol thin nin soi ani bokani